kwa muda wote. Makofi kwao tafadhali. Sema Kennedy Msakari, Regional Manager Brookside Dairy Limited. Wakati unavaa hii mask, Brother na maombi na nafasi nataka kumrudishia hospitali kuona kiko hiyo. Hiyo mnasikia? 268,286,000. Umuthi twi guku Embu tukiruguria bonus iria tukoretwo tukiheana o mwaka mwaka ucio urathirire kuma mweri 1 December nginya mweri 30 mweri wa 11 mwaka uyu arimi aria othe meyandikithirie gutwenderia iria na mahingitie maundu maria matwiriire ni magite na kamweke ga kwamukira njohero ya milioni 100 Kenya yothe. Guku Embu ni twaheana milioni 6,500 arimi aria matwendagiria iria. No tuhimize arimi mathie na mbere na kuruta iria na iria ria quality ria yagirire. Tukenete muno nundu wa Brookside. Iria rietu ni maroragia quality na ikoragwa imbega makatwenika range twi arimi na undu uria tukenetie muno Brookside ni matuvecaga bonus. Koguo mundu endagia iria na mwiso agakorwa na bonus iria ka enjoy.